Yelanga setlobo, yelanga setlobo, bahlawulisa, bahlawulisa, ikomozotata, ikomozotata, mina ngizodlala. Yelanga setlobo, lotshani babukeli bekhethu kwi-South Africa, Dzunzana Manala. Lo nguMaroba Nezingwe, uSipho uMaroba wakabili, onguye umdosiphambili uMaroba Nezingwe. Ngizonitshela umlando engivela kiwo, engiphuma kiwo. Ngibetheni gadala. Ekukhuleni kwami hathi iziningi ngicebe ngadlala nazo, mara esinye ngofeature ngadlala naso isikhathanyana eside. Angidlala nobabethu uJorene Pororo, angicede ukufika kuye. Ngebhadi wasishiya ephasini sasala siPororo. Kuyile kwaya ngavusa isichema engesezingwe. So sayiraka njalo ke kusukela ngabo 2012 kwaya sakhipha ngonyaka ka 2015 album Okthomba. Kuyile kwaya 2017 sakhipha i-album yesibili. Nje sesiphethe i-album yesithathu. Solo sisabambene sinezingwe ngizikhulisele lapha basangifika ngisesena. Daramo ngidlalile nengiceme eziningi siyahlela emsana sibambisene. Yelelena besana banta tutaniwa, yelelena besana banta tutaniwa, banta tutaniwa, banta tutaniwa, banta tutaniwa, banta tutaniwa, banta tutaniwa, banta tutaniwa. Minister lesiphethe kwechisa malangabe iphekiwe ngimbiza. So ngipheke lapha ngikhozelela naye umzawami uMarogwana noThulani Janalani uMatsela nomsaka mngani uNtanga baba nezinye izingwe. So ngidlala ngizidosela phambili lead guitar kulandela uSpire ngebass guitar. Ngemva bakhona abalandela labo ngeliliso ezithize njenge-organ uMatsela uyidlala kuzele abalandela ngama-voice engizwe izingwe. So i-album yethu siyidlala bunqopha, asiyidlali kancane kancane, simane sikhwele stage siyidlale njengoba injalo, njengoba ingendlela CD-ni. Sikudlalela yona siyatholakala enumber yafonini, sibuye sitholakale i-CD liyatholakala nalo kuma-digital platforms, liyatholakala ku-YouTube, liyatholakala kithi nakezinye intolo liyatholakala. So limnandi lichisi amalangabo thina sivela eMbiza. So nayo i-album yanje ithi sivela eMbiza isihloko sakhona. Iphethe isumile ngoma sikhuluma nje.